Ka Petroleum Dealers Association of Meghalaya PDAM ha ka arpu pratarik nai wing kalapan bena ba ka association ka Kershan Pura ya ka jingkhanra ba ka jingkam jong ki pulit ka jilla ya ki kattu katne ki badan keti ha ka batu umphanyang petrol diesel hasiteng lenti jong ki surok ba ka jilla. Uba Kennedy Khairim Presiden PDAM habakran syakilat pathai kubor ulayathu bakane kajingatu umphanyang bat kajingya khle hasiteng nanti kalayat menta labun snam bat kane kalawanra kajingdu nong kabajur ya ki petrol pump bat kajingma ya ki patba ki bapendan kam ya ka umphanyang ha kabaya de bakane ka kam ya tu bat kajingya khle ha ki umphanyang na kalyang ki bor pulit ki lapen long kajing talasi ha kaba ki layo ban kemru ya ki kattu katni ki badan keti ha ki ni kam be an ka PDAM ka Kershan Pura ya kani ka jingle ki pulit laong Presiden Uba Kennedy ulayathu ba ka jilla kam dan petroleum ne diesel nalade bat kadon kam bankit na Sabar ka jilla handrai bon ki petrol pump ha Meghalaya ki shat ha ki truk ki bawanra umphanyang na Sabar jilla Shu Uba Kennedy ulaong ru ba ka association ka Kershan ya ka sorkar bat ya ki pulit ka jilla ki balatri shitam ban penduk jat ya kum kini ki jingle tu ya ka umphanyang kali bat penram jur ladadan kanu ka jingle dan bor da ki pulit kumbala keno da kaseng North East Petroleum Mazdur Union NEPMU habakentu ya ki patba Uba Kennedy ulaong ki patba ka jalla kimde ban khoslai namar ka jalla kadon ka umphanyang ban penbit penbyang ya ka jingdon kam jong ki patba kay ka bangi kwa ko siya sa patba jung ba ni ka press conference PE ha kini si chungtang si lamiro ki ka khwar khasi ba thare ba kandon ka strike la khot ban tulong da ko we ka Mazdur Union jong driver oil tanker Japan East but ya gane ka city ki la thok ru siya minister in charge jong ka civil supplies jong ka state jong baru siya kan don ka strike but ka e pe ya to ka e galong ma ki kedua ba jingle don bor jo ki pulit ka bor ba ki kendang ya ki jaga ya to umnya ki bedon ha national highway 6 ba kila lebor kila tosho ya ki driver ha ka ba kani ka sen jo ki ba ki mlak dia ni ta ba ki ko ya ka strike na tu sa si ni na gele ka dealers association ni ko ka strike sekipan ba jo ka state kumne Kastil bekida ajuni kamdon umpunya petrol diesel kerosene kamdon nangnina jalajo barbo ni wonra no poasa but loading point kadai no po pet kuchi loha but nagabata ka barat petroleum kadai no po numa diga technically bonsen khambon kidai ki truck jonki try petrol henry don ki petrol pump ki bom don ki kali jong ni shim wai da ki jong ki transporter technically khambun sien ki ya no po surat jarba no po lat murai ki bani malaysia juai through silchar tripura ki ya nante but ki wan sini ki ya sini ke ke masung si kalau mar sitan nanti ki don ki location ki jaga Hakabaya ini kali, ya kau punya nggak benar ini kali, lantu nak situ nanti. Dah, namong borok driver, Rekat tu kini driver macam kini kita ke, kita import bahkan kita cia tu, begitu kita benar ya kita jaga, ke location ke begitu, ke bagi share, kita hirung kita ke support, nanti kita cia tu umumnya. Kau ini kita ke apa KL aku jadi jalan. Hadu aspa tamru badan jalan punya. Ketengker ke bawah kata aja kita, nderpo nyopo posisi spa kau punya badan jalan. Kini ke great loss ke jenduk crowd yang ni kita berjumpa.
Basta bakam susi susu kalau bah hakini kijaga. Kadang ru kecinya clear. Ya kini kopi. Tino kan yang police department, jangan sorkar Meghalaya. Haka aku saltorik. Kila kendang ya kini kijaga itu umumnya. But statement bagi gila, ka press release bagi gila. Kila yo kem red handed, kakto penamut ki baru bukti ya kini kaji itu umumnya. Kila sisru ya ki drum, ini ki container. Haki balabu ya kini umumnya, diesel petrol bak syara. Nanti kila yo roki kat kisla, bak kila sisru kakto kat ni teli ke oil tanker, ki baru bukti hakani. Dan kau ini kan yang sunyi, kebangi khotnya di press conference. Kalau bah, kong ki dealers jangka state Meghalaya sunyi, kebangi khot ka Petroleum Dealers Association, ni ke jenis lo ketilang, ya ke sorga Meghalaya, ya ke police department jangka state sunyi Meghalaya, ki bawa kendang ya ke ni ke jenis tu, ke jenis kiam, hasil terlenti, nak ini kita. Petroleum products, kadang kita bahas highly flammable and explosive products. Katung keang, banbu ini itu ulah banbu pakar kat sebelah sebesar. Kelak banjir, kejengan sah, aku nak kupor orang kakem ni. Tikitu kita balik ya kini telah dari upah ilegal, nak beli juga. Baksa kejengan tu, ke company habaki I contract. Nak berdawan kit ya ke kumpulan. Kila ada don lupa ke agreement. Bagi tu transporter, lain ke dealer, lain ke driver di kumpulan. Hakaba kini kumpulan kami na TOP, na loading point, jom ke company, bahkan le segitu ki petrol pump ki bah ki dek le, segitu ni ki bah ki dek le. Hari hasil ki kita kerja satu. Teman-teman pipet ya kita ke press ya kita ke jumpa ke komplain. Bagaimana kejing syaleben, kejing syalebor, atrocities, yang kita driver. Lepas kata tum kata nak kalian jungi dengan Krishan. Hendai hawa tum kata kam don. Kaya ke bangilan ini kalau bagi polis kilap, kisem, bagi kilap kamera, ki video clip, dan ki video ke bagi laring, yang kaya ke bagi polis laring. Te kaya kejing tip ke bangilan yo, nak kalian kasorka. Balas saja sini kan don ke meeting hari Puai, dan bakal akan nampak. Hapaden ke police department, ke supply department, jaga sorkar Meghalaya, ke district administration nampak. Rengkap buat ke masjid union, banyak kan halal ke kamar. Ni tuan kedua bukti ya dulu, tambah ni kesan, bak keketi jangkaan, kan kena, bahkan pensitong ya kita kibalong illegally involved hakaneka rackets kejingin tu kejingin here haka bidai barke petroleum products te Nagaland association ngidon tang kata kono but suko ka message ka bani as pa na ibi ki pa changi ki rumah jumut kita sigi ki ko khobor social media kila rumah jumut bayong punya so boro yami benek sikit pom perther tinggi ka message ki pa baka sorkaru kalau ada permit dia ko khobor kila ni bangi don stop na ka banta ka jingbek jingbian jong ki pa mengiru abang itip ya ni ngilak penda hapo ki petrol jingi waki kaliru idon ki bakimiam su oki underground tank ngilak pengiru ki kalipo kenang bagi pa kinung sofa kenang ba sorka kanung sofa haka bede ba ko umpian ba kalen kawan tena kalen sorka wala syukia ba ko umpian kan boy but minister na kalen jong ka oil company ki officer ka head jo oil company kalen bagi bangin pun boy ko by any means ko umpian kan boy lawan kam buat police escort tu nado po loading point kan boy sila kita po tepat ba soba na yo pini na jo macam kaya ke begini kinyo nama ba ka petrol ba diesel dan kerosene kedai ke essential commodities
Haka baka sorga ka shukhiya ba polisi ki pai ba. Tin nai ya ki kuslai.